Trenerių iš Lietuvos, tačiau pasirodo ne. Pats Žydrūnas Urbanas rekomendavo Lordą Gargždų ekipai ir jos vyriausiam treneriui Laimonui Jaglinskui. Lierdense para adentro, Rubín de Celis con Cararinas al final, dentro, canasta de Tadasca. Belver, Rubín de Celis ante la presión de Kevin, sale al bloqueo Ricardo Monteiro. Cararinas al posteo ante Monteiro, ante el portugués. Dos hacia adentro, Rubín de Celis. Para Tadas, Cararinas reclamaban pasos, Cararinas hacia adentro, ha podido haber... Escariolo, penetración, balón que le deja Cararinas. Ahí va, muy bueno, muy bien ha movido el balón. Turbūt aikštė, išsirikiuoja šiauliečiai, dabar Cararinas skuba ir pataiko. Ir pelno pirmuosius savo taškus. Furmanavičius, Cararinas iš toli. Tas Cararinas. Con 14 penetra. Hay triple de Cararinas. Balón, buena asistencia. Reikia šiek tiek trajektoriją. Vėl matom sunkia svorio dvikovą po krepšiu. Jucikas šįkart geriau nusimeta kamuolį. 3 pražangos nėra. Furmanavičius žaidžia 2 prieš 2 su Juciku. Nusimeta kamuolį. Cararinas. Tolimo nuotolio dar. Stumer, interior para Iglesias, se le escapa el balón, pero rebote para Cararinas. Dios mío. Iš 11. Šio atkarpos ir tikrai manau, kad Neptūnas ypatingai kokiais kiekiais ir tempais dabar rinko, tai tikrai turėtų pagerinti. Tadas Cararinas pirmą kartą šiandien. Enseño. Cararinas, ahora ante Toledo. Ahí está Escariolo en suspensión, dentro. Debe Jason. Uy, se escapa el balón. Tikrai taip. Oi, koks prastas kito